Weta uri kunyara koboga kurigia ikirugo kyo Senator ime county ya Kisii asireta Omingo Magara kanyara koboga gweso kenabo kuboria igeza kukyo mugusi na kogetebya ekine chingaki mugusi agwente kunyara koboga gweso kenabo kurigia ikia magose korosia enyumba yaye iyora be koboga kuiga machingaki embura iratu asanyara koboga komochia ikia magia Jubilee ikigera kyara insi ya Kenya gwetera asobora ibwense asumura ibwense umuske uru muge Kenyatta enkwana emo diki omonebwe kyameki anyakoboga kubwatu kabuna nigo kyanya koboga komwa okoboko oyo lenge omuwaziri buburindi bweme aiga Kenya Fred Okengo Matiang'i ajikunya koboga kurwanira ikero kyobora ibwense ingana anyakoboga komochia nabo yokuburia nerebu ya Fred anyakoboga gutumika ekyama kiranya koboga korosia enyumba y'omugusi nabo asense mwende Omingo ni ganya koboga komochia serikali ase omoroberio oribo bubwenia anemono umanyikante buna sha utari kunyaka bakokora asinya gitari kinyinge igento kyanyara ko bagiye abakenya abange banyari ko bagucanika nabo kuboria serikali nyako bagiye gukora umukya nabo kwenekya neki kunyaka bagiye kubeka omoroberio yo nyako bakokonya abakenya bonsi nabo igoni ganyara ko bakawoteba nigo ensemo anemono ase bunge ya South Mugirango mbachikonya ko bakotenia omonto yura chikonya ko bakurwanira ekero kyo bugavana ase county ya Kisii gari konya ko nayo ase geti Kenya Marambe chinga Kenya tukabakawikana amatanga ayamo ase geti ekyo. Tuseme wale mmetuma risala za wajumbe waliokuwa Naivasha, tafadhali wapelekee ujumbe kwamba hii SHA haifanyi kazi. Ishi imekuwa shisha haifanyi kazi. And please tell your boss that when things are wrong, he must be told the truth, because it takes courage of a young child to tell the king that you are truly naked. This is an embarrassment. You can't go to review the shisha when people have already died. You should have done that before if you care about the people you lead. Number two, kwa heshima kubwa. Kwa heshima kubwa, jamii ya Mkisii ni kubwa kabisa katika Kenya hii. Hapa watoto wetu wengi hawana kazi. Walimu wamefuzu hawana kazi. Mabarua ya walimu unayasikia Nyeri, unayasikia Mombasa, yengine napigwa bei mnada. Ni aibu katika Kenya kwamba we can export people like slaves when we can create jobs in our country. Tell the king that it is not right anyway. Finally, so that we also sit on the table where other men are deciding things. The only way Gachagua told us ni kwamba lazima uwe na political party. The rest of it ni ujinga. Unaingia watengera isiko wako sasa bakoragira nyumba. Ayo rikia makiaba sacha bandi. Yonga bro yasoete nyumba. Moseto go etimuriro. No biara bana mia bakorukwa ba. Hallelujah. Watu tuwatebriga kwazo musikamanzo nabamaiga mangi mono maso nirango nyemwe omosike kengere Kenya National Congress nabamaiga tuata. We thank that God that is our son Maraga ngwete ngobori ale kirogo Chief Justice is our son ndoko basemia otaragenda isiko ila nakagaiga torosebya matosibe ekiane PDP nekyo musikamanzo ni mweya tuasibire amo yakengere namukiri tomo soka turigwa bokobura bhajara bagurigwa bokobonde ndojigoso tosoa nyumba tumekata manene bweli roba igata banga muko mubwajikura onye ntora rakende gwa kodre mose akia Mungu to gwa kura erebo nani alikire moro musaba kusiba mito to soyamo asebya mabya kusitwa nchiri tubite bikubionsi bibe kyamekemo to soyebosyo tuligwa boko tojoro musache mesa abagorangari matyangi mamoire ke Jubilee atagere nyumba atomwekerogo Maraga tomwato bosakuno mugusi abeko moyo utachi kutukura mwanjumurigiria kubwatikana amono roboti ruo ruaye omushimiwa Omingo